man. Oti la pou la vwe malache men. Men mba wan sak la pou la, mba wan se Gisel. Go nek tan koumen wan sak la pou la men. E sa men, mba konik sak la pou la. Woy, wan la pou la men son bay Gisel mette men. Gisel? Oui men. Kwen men, mba kwen. Kon pa kwen, mwen dizon ba ou ba kwen men. Gisel ki met bay sa men. Mwen tade ke moun yo abzi nat kom ki la pou la men. Nat kom, kote nat kom dan la pou la sa. Gisel papa, wan nan Gisel yo di Gisel toujou rapide. Se li men ki la pou la sa, la pou la men. Gisel papa. Sou pa kwen ou kalman de lot negi men. Pito malman yo lo. Woy, Gisel papa. Mwen akompany, man alman do la chou. De verite mbay, Gisel fwen. Gisel ki met ki la pou la men. Yo sa gen la men. An boze. Mba prespe mba konet nou jom bala fe. Mba kanon prespe mene gwa konen. Biya ba bel. Ki sou ma fe avise la. Oui, pale bien. Mwen vwe ma choti la pou la. Yam zi mse, mba wan sak la pou la. Mse di me Gisel ki la pou la. Mse mpa kwen. Gisel mche zou? Mse di me Gisel ki la pou la. N'ekipe ou tap viv. N'ekipe ou tap viv. Yo ba akbe mse nat kom ki la pou la. Oye gare an komi. An alman de lot nek papa. Mche pise gare pa soujou pe. Ou jounan e gare pare ou ben tade. Yo di nek la ba. Mba bo pali fwe. Ban palo. Mche son e gare mche. Pa kote an mche abdou la. Me pale, ma kon dito pale. San gen mse. Non, diskusyon a fe pou la. De mse pale. Mwen mche achete 10 minit. Wad di ki minit? Mwen mche men go e gare bako. Kou li bako nan e li vin jwen mwen. Yo vwe la achete 10 minit la pou la mdande. Li ban ki sa, li sou ki sa la pou vwe la pou la. Si se nat kom ou be Gisel. Sa konen Gisel men. Sak la pou la, mi se wakon sak la pou la. Ou e Gisel ki la pou la. Nou e gare men se. Pa ne gare sa ki sak la pou la. Sak la pou la. Nou e gare men se, nou tou le de a we gare. Sak la pou la anse de kou son bagay mpon la, e sak la pou la. Sak la pou la?